Tú has pasado el día en mañana vera, un gremlin que será en el show. Recuperar la jaula de un nuevo oso peligroso que se llama... Ese redoble pasa ahí, no tenemos un redoble por ahí.
Zaborrartean ez dugu bizi nahi! 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 Zaborrartean ez dugu bizi nahi!
Tu maestra es Garizana, hasta su